Muingi kuma itura ria Eni Uthiru, Kangemi na Kawangware ni magunikite na urigitani undu umwe na guthimwo kwa mirimu ngurani matekurihio, utungata uria uheanitwo ni marigitari akuma thibitari wa Mount Care Medical Center Uthiru. Kuringana na arigitani aya, mirimo ya kugwatanio na njira ya kuonana kimwiri ni yongererekete, no muingi ukaga kwiyumiria ni gwitigira marihi ma urigitani. Ntona STI kana STDs nyingi muno na kaida karari ho ni turonete ni rathirathirite kuno twende thirikari ikire mukana muno maundu ma STDs na STIs toni iracoka na hinya muno. Muingi ukiuga kurugurio kwa mubango wa urigitani utari marihi wa UHC ni ukuhotithia mage gwitigira gucaria motungata thibitari-ini. Mwananchi yoyote mwenye ananiona kwa sasa hivi, hizi alama ninazo, NHIF imenisaidia. Mwananchi yote na waomba tutafute kitu inaitwa NHI gutithia muthini na gitonga makoro kindu kimwe. Wathi handu nduramenya kana we gitonga kana we mutheni. Mirimo iria igwatanagio gutengera thakame na murimo wa cukari ni yongererekete, yothe ikigwetanio na moritu maria monekanite kumana na maruru ma murimo wa COVID-19. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.